2021 жылдын 6 апрелинде Аламүдүн Рибиси тарабынан Александровка айылынын тургуну Ахмет Мейсанга жазык кодексинин 204 беренесинин 3 бөлүгү, башкача айтканда ири алдамчылыкка шектелип кылмыш иши козголгон. Ошол эле күнү Аламүдүн райондук сотунун тергөө судьясы Тилек Чоткараев тарабынан баш коргоо чарасы каралып, 20 апрелге чейин камакка алынган. Кийинчерээк Аламүдүн райондук прокуратурасынын өтүнүчү менен мөөнөтү 30 майга чейин узартылган. Бирок бул иште бир катар одоно мыйзам бузуулар орун алып, адамдын укугу кескин түрдө бузулган. Биз дал ошол жагдайларды иликтеп чыкканга аракет кылдык. Окуянын чоо жайына кенен токтолуп кетсек. 2020 жылдын 9 июнунда Дордой базарында соода саттык менен алектенген Москва районунун Александровка айылынын тургуну Дунган улутундагы Рашид Давузов аттуу жаран Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына арыз менен кайрылат. Ал арызында Ахмет Мейсан аттуу жаран менен кызматташып, анын жүк ташып иштеген Караван Карго фирмасы аркылуу Кытайдын Үрүмчү шаарынан Кыргызстанга товар ташып тургандыгын жана ушундай жол менен ишенимине кирген Ахмет Мейсан аны $100 000 алдап кеткенин жазган. Тагыраагы анын Кытайдан келе жаткан баасы $100 000 бааланган 29 мүшөк спорт кийимин алдап алып койгонун билдирген. И вот в 2020 году, где-то в июне месяца, у меня у дочки операция была. Мы только домой приехали, я сзади двора был, и вот на улице зовут дочка, говорит, на улице, говорит, два байке, говорит, вас зовут. Я вышел, вот эти опера приехали. Говорит, ты Ахмед, да, я говорю, да. Говорит, ты, говорит, перевозкой, я говорю, не занимаюсь перевозкой, я торговлей занимаюсь. Вот, говорит, на тебя заявление, говорит, Давузов Рашид, говорит, ты знаешь такое? Я говорю, да, знаю. Вот он там тебя заявил, что ты занимаешься перевозкой, что его товар ты продал, деньги растратил, говорит, дом построил. Я говорю, ничего, я не про. И они сказали, чтобы завтра в 10 часов в Чуйский ГУВД приехали. Я также сделал, на следующий день приехал в ГУВД, там сказали следователь, 11-й кабинет, что ли, Сергей Раимбеков Сергей. И к нему зашел. Бирок айыпталып жаткан Ахмет Мейсандын айтымында ал Караван Карго фирмасына эч кандай тиешеси жок. Ал эми өзү иштешип келген казакстандык Феникс Тоо компаниясын ал болгону айылдаш катары Рашид Давузов өзү суранган үчүн сунуштап байланыштырган. Мындан тышкары Ахмет Мейсандагы Рашид Давузов сыяктуу жабырлануучу. Анткени анын товарлары да Харгостун складтарында камакта жатат. Да, я сам по сути потерпевший, потому что там лично мой товар тоже арестованный. Поэтому я вот тоже сам обанкротился, вот не работаю сейчас, безработно сейчас сижу. Нет, Караван Карго я не имею никакого отношения, я не в курсе, с чего они взяли этот Караван Карго. Я к этому не имею никакого отношения. Жактоочу Нурлан Токталиевдин айтымында Рашид Давузов тарабынан Мейсан Ахметке 2020 жылдын 9 июнунда арыз жазылган. Бул арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынгандан кийин Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгында 10 ай тергелген. Бирок кылмыштын курамын табышкан эмес. Ну почему-то нашли спустя, считайте, 2 года, что он якобы совершил данное преступление. На мой взгляд, это преступление не относится к уголовной составляющей. Оно относится к гражданско-правовой. Но в Аламдунском районе следователь в Аламдунском районе посчитал, что там имеются признаки состава преступления. 10 ай аралыгында 3 тергөөчү алмашат. Муну айыпталып жаткан Ахмет Мейсан да өз сөзүндө тастыктады. Уже там проходит почти больше полгода, и Саламединский РОВД. Получается, это 2 следователя уже было с Чуйского ГУВД. И Саламединский РОВД, мне вот этот Самат зовут следователь, мне звонит. Говорит, я вот такой-такой-то, это дело нам передали в Аламединский, и меня вызвал, сказал в такое время приехать. Я также приехал, он сказал, вот это дело будет давать новый ход, буду расследовать. Ну и также несколько раз там вызывал меня в течение месяца, вызывал, допрашивал, очную ставку сделали. И тоже как бы состава нету, и тоже тишина. Вот. Бул иш 2020 жылдын 28 декабрында Аламүдүн Рибисине тергөө амалдарын улантуу үчүн өткөрүлүп берилет. 2021 жылдын 1 апрелинде тергөөчү Жаназаковдун колуна өтөт. Аламүдүн Рибисинин тергөөчүсү Кутмидин Жаназаковдун колуна иш тийгенден кийин кызыктын баары башталат. Ну почему-то дело обретает ход после того, как материалы
досудебного производства отправляется ОВД Аламдунского района. И там 6 апреля ему предъявляется обвинение, не обвинение, а выносится уведомление о том, что он якобы подозревается в совершении преступления, о том, что он присвоил $100 000. Однако с 2019 года ГУВД Чуйской области никаких движений по этому вопросу не было. То есть состава преступления в его действиях они не находили. Тергөөчү Кутмедин Жаназаков ишти тергеп жатып Ахмет Мейсандын ишин оор кылмыштардын категориясына киргизген. Келтирилген чыгымды $100 000 же 6 975 000 сом деп так көрсөткөн. Бирок жактоочу Нурлан Токталиевдин айтымында тергөө кызматы тарабынан бул сумманы тактай жана аныктай турган далилдер жок. Тергөөчү Жаназаков Давузовдун арызына таянуу менен гана чыгымды көрсөткөн. Ал эми $100 000 кайсыл далилдерге таянып жазганы белгисиз. Сумма тастыкталбаганын Аламидун райондук прокуратурасы дагы 21 апрелдеги өзүнүн расмий катында көрсөткөн. Сначала прокуратура говорит о том, что да, они согласны со следователем, что установлена сумма $100 000. Поэтому Ахмеду предъявляется особо тяжкое преступление. Он совершил тяжкое преступление. А затем, спустя, получается, 16-21 он отвечает. Это спустя 5 дней прокуратура говорит о том, что сумма-то устанавливается, сумма неизвестна. Тогда как они квалифицировали данное преступление? Стоит вопрос. Мындан тышкары Рашид Давузов милицияга арыз жазганда товарлар үчүн $100 000 ашык акча төлөнгөнүн, бирок өзүнүн арызында келтирилген чыгымды $30 000 деп көрсөтөт. Бул сумманы Рашид Давузов Мейсан Ахмет менен болгон беттештирүүдө да айткан. Бирок бул $30 000 өлчөмүндөгү зыян кандайча келтирилгенин далилдей алган эмес. Документтерге ылайык бул акчаларды ал Кытайга өндүрүүчүгө товар үчүн жөнөткөн. Ал эми Мейсан Ахметтин колуна бир дагы тоголок тыйын берген эмес. Получается, ему предъявляют обвинение только лишь на показаниях потерпевшего. При этом он предоставляет какие-то чеки, что он деньги передавал, но он эти деньги передавал не Ахмету, и деньги он отправлял за товар другому лицу, которое находится в Китае. Да, и который, в свою очередь, он ему загрузил в мешки какой-то товар. Что это за товар? Что там именно в этих мешках лежит? Тоже непонятно, нам неизвестно. И следствию неизвестно, Ахмету неизвестно, и самому потерпевшему тоже неизвестно, что именно там находится. Ну, бывают случаи, что человек ошибается и по ошибке, может быть, другой товар, да, отправляет. Но никто не знает, что там внутри. А сейчас только из-за того, что мы так догадываемся, что там лежит, мы ему должны предъявить обвинение, получается так. Какое количество товара? Позже там не указывается. Указывается просто сумма. И он деньги не передавал Ахмеду лично? Нет, он не передавал. Он отправлял через банк своему партнеру в Китай. Мындан тышкары Ахмет Мейсандын баш коргоо чарасын караган алгачкы соттук отурумда Чүй облустук прокурорунун жардамчысы $100 000 каяктан чыкканын жана эмне себептен Мейсан Ахмет арыздануучуга төлөп бериши керектигин документтерге же далилдерге таянып негиздей алган эмес. Себеби көзгө саяр тастыкталган далилдер жок. И также адвокат задает ему вопросы вот эти, почему сумма ущерба, как они установили эту сумму ущерба. В общем, прокурор не мог ни на одного вопроса не мог ответить адвокату. Ни на один вопрос. Он даже не в курсе дела, что в заявлении написано, он даже не в курсе. Он там заикался на суде. Прокурор. Он не мог ответить. Он все стрелку на следователя переводил. Вы спрашиваете у следователя, вы спрашиваете у следователя. Даже судья с секретаршей, они начали смеяться и говорит, ну вы поняли, говорит, прокурор не может ответить на ваш вопрос. Сумма материального ущерба потерпевшему не установлена. То есть она до сих пор устанавливается. Каким образом она устанавливается, непонятно. Потому что мешков здесь в наличии нету. Акта приема передач, да, допустим, сколько количества там, никто не знает. Но при этом почему-то Аламдунское РУВД предъявляет, выносит уведомление о подозрении. Но при этом я хотел бы обратить ваше внимание, что ГУВД с 2019 года, приняв данное заявление, проверив обстоятельства дела, никаких действий не предпринимает. То есть в течение 2 лет, пока дело находилось в ГУВД,
не увидели, что он якобы совершил какое-то преступление. Преступления не было. Алимет төргө кызматынын жана прокуратуранын Ахмет Мейсан тергөөгө келбей из жашырып кетет деген жүйөлөрү негизсиз. Анткени тергөө амалдары жүргөн 10 айдын аралыгында Ахмет Мейсан тергөөчүнүн чакырууларына үзгүлтүксүз келип турган. Өлкөнү тыштап же жашаган дарегин, телефон номерин өзгөрткөн эмес. Что у меня с рождения не менялся место жительства. Ни разу не менялся. И во время следствия по первому же звонку я приходил к следователю. Не избегал, не отрицал, не избегал следствия. По первому звонку приходил к следователю, как он вызвал, и не мешал следствию. А прокурор настаивает на этом, да, что типа я могу скрыться там, я мешаю следствию там. Жагдайды түшүндүрүш үчүн Ахмет Мейсан Рашид Давузовдун атасы Дамир Давузов менен бир канча жолу жолуккан экен. Бирок Александровка айылынын тургуну Дамир Давузов тескерисинче аны коркутуп, күч органдарындагы, өзгөчө прокуратурадагы жакын тааныштары бар экендигин билдирген. Да, отец угрожал, что у него там в прокуратуре родственники, в Чуйском, там в Генеральном у них родственники там есть, короче. И там, говорит, у меня в городе контора люди есть, не конкретно не сказал, кто, говорит, насчет тебя в курсе, говорит, ночью к тебе приедут, говорит, тебя в багажник затолкают, говорит, ты вдвойне поставишь, лучше по-хорошему, говорит, нам 100 тысяч поставь, говорит, такие угрозы, да. Ахмет Мейсандын айтымында ишти биринчи тергеген Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөөчүсү Сергей Райымбековго Чүй облустук прокуратурасынан дагы Давузовдун тааныштарынан басым болгон экен. Райымбеков Сергей вел дело где-то 5 месяцев, 4-5 месяцев. Ясно сказал, что нету состава преступления. Что с прокуратуры, с Чуйской прокуратуры на них давят. Давление оказывают на них. Даже фамилию сказал, Токбаев такой, родственник, говорит, ихний, на нас давление. Эми Казакстан менен Кытайдын чек арасындагы Харгосток алып кеткен товарларга токтолсок. Ахмет Мейсандын жактоочулары Кыргызстанга жетпей калган товарлар боюнча Казакстанга кайрылуу жөнөтүшүп, толук канды жооп алышкан. Ага алайык Рашид Давузовдун товарлары Казакстандын бажык кызматы тарабынан камакка алынып, тергелип, кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу кайрадан иш токтотулган. Муну далилдеген документтерди жактоочулар тергөө кызматына да беришкен. Тактап айтканда, талаш жараткан жүктөө Кытайдан жөнөткөн өндүрүшчү документалдык жактан туура эмес каттагандыктан көйгөй жаралган. Мындан тышкары Phoenix Tow компаниясы арыздануучунун жана алдап алды деп шектелип жаткан Мейсан Ахметтин товарларын эч ким уурдабагандыгын жана алар Харгостун складтарында тургандыгын тастыктаган жазуу түрүндөгү билдирме жөнөтүшкөн. Бирок тергөөчү Жаназаков тарабынан Мейсан Ахмет кызматташып келген Phoenix Tow компаниясын текшербей көз жазында калтырып койгон. Тагыраак айтканда, текшергиси да келген эмес. Данные о том, что сообщение о том, что китайская сторона при ввозе с Китая на территорию Казахстана, они ошиблись, какие-то документы они неправильно составили, в связи с чем этот товар уйдет обратно в Китай для того, чтобы они уже привели в соответствие документы. Будут еще доказательства имеются, да? Да, все это было предоставлено следствию и следователю, но однако следователь почему-то так не посчитал. Жогоруда келтирилген жүйөлөргө байланыштуу Ахмет Мейсандын жактоочусу Нурлан Токталиев Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Кутмидин Жаназаковду кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча Аламүдүн райондук прокуратурасына арыз жазган. Я считаю, что на данном этапе есть злоупотребление должностными полномочиями со стороны следователя. Почему? Потому что он не описывает вообще в уведомлении о предъявлении обвинения никаких доказательств. Он просто тупо переписывает заявление потерпевшего, где указывает сумму. А как он установил эту сумму? Один Бог только знает. Биздин колго тийген документтерге ылайык тергөө кызматы жана прокуратура тарабынан бир катар одоно мыйзам бузуулар орун алганы жана кылмышты так көрсөтө турган далилдердин жоктугуна карабастан Аламүдүн райондук сотунун тергөө судьясы Тилек Чоткараев Ахмет Мейсанды баш коргоо чарасы катары 2 жумага камакка алуу чечимин чыгарат. Буга байланыштуу Ахмет Мейсандын жактоочусу Нурлан Токталиев Акыйкатчы институтуна кайрылып, адам укугу бузулуп жаткандыгын билдирген. Биз дагы Акыйкатчы институтуна баш багып, бул жагдай боюнча суроолорду узаттык. Жарандардын укугун коргоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Альберт Көлөпов Ахмет Мейсандын иши атайын заказ менен жасалганын жана тергөөчү Кутмидин Жаназаковдун козгогон кылмыш иши мыйзамга шайкеш келбегендигин билдирди. Ошо Аламүдүн райондук тергөөчүсү Жаназаковдун кыймыл аракетине да
тергөөчү Жаназаков ошо 6 апрелде Мейсанга берген экен. Кабарлама, кыргызча кабарлама, ошол кылмышка шектүү деп. Бирок ал ошол шектүү деп толук баягы далилдердин баарын топтобой, үстүрттөн профессионалдык негизде бардык далилдерди топтобой туруп эле, мындайча айтканда заказ менен иш козгогон деп айтылып атат да. Заказ менен иш козгогон. Биз бул эменин баардыгын таанышып чыктык. Таанышып чыккандан кийин биз дагы ошо адвокаттын койгон дооматтарына макул болдук да. Анан биз тараптан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына тергөөчүнүн жана Аламүдүн райондук прокуратурасынын үстүнөн чара көрүү үчүн кат жөнөттүк да. Биз Ахмет Мейсандын иши боюнча Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына кайрылганыбызда мекеменин басма сөз кызматы иш учурда тергелип жаткандыгын жана азырынча толук кандуу маалымат берилбей тургандыгын маалымдашты. Учурда зарыл болгон териштирүү иштери жүргүзүлүп, тиешелүү органдарга тергөө тапшырмалары берилген. Буга чейинки шектүү эматтуу жаран тергөө абагына камакка алынып, жакынкы күндөрдө ал үй камагына бошотулганы белгилүү болгон. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 160-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтарын ачыкка чыгаруу жол берилбестигинин негизинде жогоруда факты боюнча тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу маалыматты гана бере алабыз. Мындан тышкары биз Аламүдүн райондук сотунан баш багып, судья Тилек Чоткараевтан Ахмет Мейсанга карата кабыл алынган чечимге түшүндүрмө берип коюшун өтүндүк. Бирок жардамчылары чыгып, Чүй облустук сотунун басма сөз кызматына кайрылып, иш боюнча маалымат алсак болоорун билдиришти. Судья Чоткараевдин катчысы пока алыкты эме не боюнча келдиңиз? Мейсан Ахметтин иши боюнча. Ошого пояснение берип койсоңуздар, биз журналист иликтүү болуп атат эле. Ал кишини 6 апрелде силер жок. Мейсан Ахметтин иши боюнча. Рассматривали, анан 6 апрелде камап атасыңар да анча. Мейсан боюнча да. Заведующий жол, төрөгөдө жолсам бизде пресс-секретарь жок да. Анан кийин Чүйскө болсо соттун пресс-секретарь болчу. Отдельный процесс да. Ошол кайрылыңыздар деп, еще любой информацияны ошондон алыңыздар деп. 6 майда Ахмет Мейсандын иши боюнча экинчи соттук отурум Аламүдүн райондук сотунда өтүп, анда анын баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыкты. Журналистик иликтөөнүн жүрүшүндө тараптар жашаган Москва районуна караштуу Александровка айылына жол тарттык. Ал жактан Рашид Давузовдун жашаган жерине барып, бирок эч ким менен жолуга алган жокпуз. Кийинчерээк телефон аркылуу Рашид Давузов менен байланыштык. Ал коронавирус жуктуруп алгандыгына байланыштуу интервью бере албастыгын билдирди. Бирок телефон аркылуу болгон сүйлөшүүдө ал товар үчүн акчаларды Ахмет Мейсандын колуна жеке өзү бергенин айтты. Короче, он занимался этим делом. А сейчас он сделал так, то что я попросил его, чтобы Феникс то мне привез товар. Через него просто это он так сделал сейчас. А получается, ты деньги отдавал? Я деньги лично в руки ему отдавал. Жаль, что ты, Рашид, сам уже коронавирусом заболел. Если бы сам бы пришел бы на камеру, сказал бы, было бы отлично. Я хотел бы, я до этого тоже хотел связать, не с вами, а вообще хотел, потому что уже сколько длится это все, 3 года, с 19 года получается, он мне это тянет, обещает, я никак ничего не помню, ни товара нет в Байке, ни деньги не дает. Рашид Давузовдун айтымында ал Кытайга товар үчүн $300 000 жөнөтүптүр. Анын 200 000-нин товарын алып, калган $100 000 товары анын колуна тийген эмес. Там же в деле все есть в Байке. То, что товар был на $300 000. А 100 000 откуда тогда появился? На 200 000 он мне привез товар, на 100 000 остался. Вот эти 29 мешков. Я же там все говорил, если хотите, я полностью это все в Китай отправить, все эти данные, все чеки, если нужно будет. Мындан тышкары биз жабырлануучу Рашид Давузовдун расмий өкүлү Жаныбек Сагыналиев менен да баарлаштык. Жаныбек мырза биздин бир катар суроолорубузду тергөө амалдары жүрүп жаткандыгына байланыштуу жоопсуз калтырды. Бирок товар үчүн акчаларды Рашид Давузов өзү которгонун айтып өттү. Давузов ага ишенип
өзүнүн акчасын которуп берет дагычы. Ошол товар. Кытайга отурган. Эми бул жерде мындай да, булар WeChat аркылуу байланышып Кытайдагы соодагерлер менен товар алышып беришип турушат да, акчасын которуп, алар товар салып берип жүргөн болот да. Анан ал айткан адамга, Мейсан Ахмет айткан адамга которот. Давузов өзү отурат. Бирок Рашид Давузов акчаларды Ахмет Мейсандын жеке колуна берген дегени менен анын расмий өкүлү Жаныбек Саганалиев акчаларды Рашид Давузов Кытайга өзү жөнөткөнүн билдирди. Негизги көйгөйдү жараткан акча маселесиндеги экинчи тараптын дал келбөөчүлүктөрү бир катар суроолорду жаратат. 20 майда болса Аламүдүн райондук сотунда Ахмет Мейсандын жактоочусу Нурлан Токталиевдин, Аламүдүн рибисинин тергөөчүсү Кутмидин Жаназаковго карата ишти алып баруудагы аракетсиздигине байланыштуу арызы каралды. Соттук отурумга тараптардан тышкары Акыйкатчы институтунун өкүлү да келди. Соттук отурумдун алдында тергөөчү Жаназаковго ага карата коюлуп жаткан дооматтар боюнча бир катар соолдорду узаттык. Жанат Кутмидин мырза, сизге суроо. Кандай негизде тергезиңиз эле, эмне тергездиңиз эле? Эч кандай комментарий бере албайм. Бирок суроолорубуз жоопсуз калды. Кутмидин мырза. Сиз тергезип белишти? Эмнеге таянышта кылмыштын эмеси бар экен билгиз. Байкеси, мен сизге кыргызча айтып атамын, мен эч кандай силерге көрсөтмө бере албайм. Эч кандай интервью бере албайм. Кечирип коесуз, ал деген өзүм. Сиз сотко берип атпайсыз, адвокат эмнеге берип атат? Ким берип атат? Адвокаттан өзүм сурап. Мындан тышкары, Мыйзамдын өкүлү болгон Аламүдүн рибисинин тергөөчүсү Кутмидин Жаназаков соттук отурумга милициянын формасы жок келди. Себебин сураганыбызда ага да жаратылуу жооп берген жок. Кутмидин мырза, сиз формачан келишиңиз керекпи? Соттук процесске эмне үчүн свободдуу формада келип атасыз? Сиз негизде формачан болушуңуз керек. Сиз деген милиция кызматынын өкүлүсүз да. Сиз мыйзамга, соттук отурумга ушундай эле форма менен келе бересизби? Мыйзам боюнча сиз деген формачан келишиңиз керек. Кайсы мыйзам боюнча? Сизден өкүлсүз да сотко келип атпайсыз. Сиз каяктан билесиз? Сиз Аламүдүн ОВДсынын өкүлү экениңизди кайдан билет? Кызматтык көлүгүм бар тура. Соттук отурумду тергөө судьясы Тилек Чоткараев алып барды. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө катышууга жана процессти аудиого жаздырууга уруксат берилди. Суда настоящая жалоба рассмотрится по процессу судьи Чоткараева, следственного наследника Кенежбековой, с участием прокурора Жапарковой, и, соответственно, следователя и заявителя Токталиева. Соттук процесс 1 саатка созулуп, Ахмет Мейсандын жактоочусу Нурлан Токталиев бир катар жүйөлүү далилдерди келтирди. Иш каралган соң судья адвокат Токталиевдин Аламүдүн рибисинин тергөөчүсү Кутмидин Жаназаковго карата жазган арызын канааттандырды. Суд постановил жалобу адвоката Токталиева на бездействие следователя СС ОВД Алмудинского района Жаназакова удовлетворить частично, признать бездействие следователя СС ОВД Алмудинского района Жаназакова, выразившееся в недоведении до лица заявившего ходатайства адвоката Токталиева незаконным и необоснованным. Сегодня суд принял решение о том, что его действия следователя незаконны. Точнее, его бездействие незаконное, и он нарушает требования законодательства. Считаю, что если бы прокуратура бы своевременно и повела бы надзор, я считаю, тут вина прокуратуры, у нас бы просто не было бы необходимости дальше обращаться за судебной защитой. Просто-напросто я считаю, что здесь отсутствует должный надзор за следствием со стороны прокуратуры. Если бы был бы надзор за следствием должный, то в такую беду Мейсан Ахмет бы не попал бы, и нам бы не пришлось бы обращаться к омбудсмену за тем, чтобы везде говорить о том, что нарушаются его человеческие права. Только благодаря институту омбудсмена, что своевременно они вмешались, его ситуация стала исправляться и стала лучше. Теперь его законные требования, надеюсь, будут исполняться. Учурда бул иш соттук кароодо. Тараза Ташыл кайсыл жакка ойт азырынча белгисиз. Бирок Ахмет Мейсандын күнөөсүн далилдеген бир дагы олуттуу факты жок. Ал эми 29 мүшөк товар болсо Кытай менен Казакстандын чек арасында кармалып турганын Феникс Тоо фирмасы расмий каты менен билдирди. Аламүдүн райондук прокуратурасы келтирилген чыгымдын өлчөмү аныкталбаганын маалымдады. Андай болсо тергөөчү Ахмет Мейсанга эмненин негизинде оор берениге таяп кылмыш ишин козгогон.
түшүнүксүз. Же кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы ортодон орун алганбы? Биздин журналисттик топ бул иштин жүрүшүнө кылдат көзөмөл салып, коомчулукту кабардар кылып турмакчы.